来关心国际消息，南美洲的智利即阵是热人，中部火烧山已经烧几纳万公顷的土地，几纳千栋的人家厝拢烧了了，目前已经有712个人死亡，数百人失踪。总统是宣布讲，全国哀悼2天。为空中画面显示，智利中部沿海都市维涅马尔被烧甲乌妈妈不止真侪厝烧了了，路边的车也烧甲只剩底，灾民等于正做平地家园，唔敢相信一切拢乌有去。Esto era cocina, tenía mi lavadora también acá. Esto era baño, se cuál es la ducha, aquí estaba la taza del baño. Acá era una habitación. 这灾民个心痛发现，隔壁厝边卖辅导生已经后悔休息。 Acá tengo vecinas que murieron calcinadas y los cuerpos se los estaban comiendo los perros. Que nosotros, que yo no estudié para eso, que no tengo tampoco el coraje, tuve que tener el coraje de pescar a mi vecina calcinada y taparla para que los perros dejaran de comérsela, hermano. 多是热天的智利中部瓦尔帕莱索大区，车子熊熊爆发森林野火，火势在40度高温甲强风作用之下，发烧到太平洋沿海，维涅马尔等观光大城，为各地来度假游客也遭到波及。目前死亡人数依然在千悬，当局除了呼吁民众避免去灾区，也紧急设置临时医护站，调动医学院学生去支援。智利总统拜祭顺势灾区了后，宣布7月开始全国哀悼2天。Quiero comunicarles que he decretado duelo nacional por 2 días a contar de mañana lunes 5 de febrero, porque es Chile entero el que sufre y llora a nuestros muertos. 这是智利过去10年以来上严重的森林野火，有关当局表示，有161个导火点，其中100个已经得到控制，不过几天落来，至少已经烧害4万多公顷的土地，几啊千栋厝，被火烧掉或者是受损，除了下令宵禁加紧急状态。智利总统表示，会派更较侪军队来救灾。公司新闻在回面报道。